Dalan. Kinapudno ken biag. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Annadam ti panagsaritam, no kayat mo nga awan pakaisagsagmakam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Anya ka di man ang tilinawlawat mo. Tama ka pungtot ti kaaruba. Gapo iti kinalawat mo. Arsagid kiti day dya babay, Pudno mat anangisit. Anya nga rod no isumat ti pan nakaparaswana. Oy, saan ka man unay anauyaw? Kas kala napintas met. Ulitam man ti imbagam. Di, imbagam asyak ti kapintasan iti matang mo. Ita kastakit din ti bagbagam. Kasanukat kastakamat ngamin. Nauyaw ka launay. Di mo ammo amasair met ti tao nga uyawem. Apay kumamasair da no pudno mat ti bagbagak. Saan ka kadimat amasair no ibagada asarang talapayag mo? Tapod numet? Imbag ti sarang. Ti kimup ka palapayag. Tadalat tamay bagana. Anya tinadamag ko akinaapam, gapo iti kinasalawasaw mo. Imbagak lang ngaglang lang a senior citizen, basuron kit den. Anya nga min tinaknakan mo, taimbagam a senior citizen. Katawan pa'y mo 50 na. Ay, anya nga rod, kat isuma nga rod ti panagkitak. Saan ka man analabid launay? Kaamamat base tangiwat mo. Inton kuan nakasarsarak ka di tatimang piwis di tangiwat mo. Ay, saan kumat nga ipalubos, Saan ak mo nga agsaon no saan ko nakita? Dumngag kakitday iti pamagbagak. Pagsaya atam matlaang. Masarak ka dagita arsagid at tao. Agsakit-kit din tinakamda katagpay sumat. Kano dilawanda ka, masaktan ka katimat. Saanak nga arsagid, nanang. Ala, makaammo ka nga raw. Nakitak man nagkuy-kuyog da Kristi kanday dyan nga Edwin. Anya ko man kuy-kuyog da. Adda manen sa baling agtartaray di ta utek mo? No nagkuyog dalaang, awan ti Malaysia. Ngam no nag-sweet da ngagsarsarita. Adda anomalya. Kasano ko maan nag-sweet da ako nam? Di mo lakat madlawan ti sweet ako na. Oy, Sonia, saan ka man ngagsarsarita akasta? Amangan no adda makaidanon kadakwada? Anya ko man no idanon da. Agpay sumat anakitak anag-sweet da adwa. No anyaman ti makitkitam dita, saan mon nga iwarwaras? Naawatam? Apay ayang agpada kayo kaninanang, akas laman lada kasaklaunay. Bastaan na damday tangiwat mo? Saan ka nga agar aramid iti istorya? Ay, ulitak manan. Saan nga agaramid iti istorya, no saan ko anakita? At dan sa man ang istorya ngay naramid ni Sonia, Anya manon ti naramid na. makapungtot sa ni Edwin, gapo iti inwarwaras ni Sonia asarita. Oy, bagbagaman day di Sonia. Kanayon kumot abagbagaan. Ngam hay, jakman ammo iti dadya tao. No kasday na laeng, awan lat ang mukaon. Imbaga kunday taken kwa na. Ay, awan to ti papasulan na, tadimat dumngag. Ay no, jak to la makapagtapal amang numatibab ko. Agbabawin to, no ada makaiturad ang mga ramit ken kwa na iti kasta. Imbag, tasaan pa nakasarak. Ha, dayta ti sangkay bagak, ngem ipapilit na ti rason na akilaw. Nay, itaman pa'y ngawan ka kuyog mo. Ayan ti kasinsinukit mo. Si kagayam jay kunada amang iwarwaras iti saan anasayat at damag Aguray ka man. Hoy, bimalbalasangan ka nga makikuy-kuyog ka iti adda asawa na. Naira na laang anagkuyog kami. Tamay maysa ti pagtrabahuan mi iti ili. Manong ti pangibilbilanga ken kwa na. Rason mo lang dayta. Anya manong. Talagaan na rugi ti panagpampanunot mo anya. Ti babon ka man laang Aray ko.
Tinibab na kay. Ay, kurang pa'y dayta. Daytoy pa'y... Salbag ka. Kinalaat na kisodyak nakabalas. Agdaran tingiwat ko. Gunggunam, di ta ka manlangan. Maminsan pa'y tamakitam. Saan laday ta ti maramanam? Ne, sika mo ti masabat ko, sika sa lawasaw. Nagkabibaw matangiwat mo. Gapo siguro iti kinalaing mong agsaw. Tinibab na kit din ni Christy. Gunggunam no saan ka la kumababae, kuktarak tangiwat mo. Kayat mo, sa lawasaw. Ay, ditakan. Mapana ko ano? Hay! Agsao ka pa itisan nga umno, tadaitak day tangiwat mo, sa lawasaw! Anyan day ta itsuram. Apay tangiwat mo? Kaslamat tan sungo ti kabalyo? Salbag day jay a Christy. Tinibabnak? Sinipatnak pa'y? Idarum ko. Idarum mo? Kasanon no idarum na kamet, gapo iti kinachismusam? Awan pa maneknek da siyak tinagapuan day jay asao. Ado ti makasaksi iti inlawlawat mo. Adda ka din nakakita iti naramid ni Christy ken ka. Awan, dua kami laeng. Ket, no di na aminen, asinaktan na ka? Daytoy nagkabibaw ang iwat ko ti pamaneknek ko. Di nakakinabil, no saan mo ngamin a pinadakes? Naimbagan, day takas lasongo ti kabalyo ako na ni Matyaw. O anya, aglawat ka kadipay. Sanak mo't nga aglawat no saan ko nakita nanang. Nakitam laang anaira na anagkuyog da Christy ken Edwin. Nangaramit kan iti sarita. Agpay sumat nga min nagkuyog da. Apay, no adda na ira na akakuyog mo di tadalan, kayat ka di asawon day tang adda relasyon yaw. Tsak makikuyog di tadalan. Awan siguro ti mayat a makikuyog kan ka, gapo iti ugalem. Siyak ti mang lik-lik-lik nanang tamok asan anasayaat. Nga ta, sapay kumatapod no day ta imbagam. Ibalakad ko kan ka asaan ka ngaglablabas. Ay saanak ngaglablabas nanang. Husto lang ti bagbagak. Ti dakes ket no saan ko anakita. Dayjay ti maday. Oh, anya ka di tikit kita am di tatawa. Tauray mula itil ay day tasakam ngagsirsirip. Kita man, nagkuyog damanan. Kunak tumat. Sino tinakita man nagkuyog ako nam? Nakidya agin sising patatao Kundi ti babda kanyak, ngampud no matimbaga. At day ta ka manen, nakitam la nagkuyog da, agsao ka manen. Nasakit tinakam ko iti inaramid da kanyak. Tinibabnak ni Christy. Pinagungtan nakmat ni Edwin. Nuan yaman ti aramidan da, awanin bibiyang mo. Saan kan ngaglawlawat? Sa anak mat nga aglawat no awan nakitak. Saan dala nga ipakpakita kanyak ti aramid da. Sino ka kuma? Tasaan da nga ipakita ken ka? Naglaing kakit di ang agipapan. Oy Sonia, idila na minsan ti panangibagam anakita managkuyog da Christy ken Edwin. Ngam apay ana iwarasan iti entero a barangay daytang istorya. Nasakit tinakam ko, isungayin waras ko. Nakita ti dua amatak. Ay unay kalakit din aya Sonia. Apay aya anakaro ti kinaman na naom. Imbag tinalaing asumao ngam ti umal. Jagmat kayat ti agbalin nga umal. Sikatay kunada anarigat ama spelling ti ugali na. Isuro da ka, ngam natangkan lata ti ulom. Ay, mas dawak no apay ababalawon dak. Awan mat tidakas nga aramid ko. Nagdarom ka no ti asawa ni Edwin. Sino ti indarom na? Kanapay ang nagdarom? Ni kanuson niya ti indarom na. Inwaras na ngamin anakita na anagkuyog manen da Edwin kan Christy. Kaano ka na ti pan nakakita na nagkuyog da? Di na minsan ka no. Aldaw ti Sabadaw. Di lang na minsan ngam nagwarasain. Ti alisto na nangiwaras iti istorya. Ay kat nagsursur nga taan ang ichismis ita idarumdan. Ay nakababaeng. Dayta nga rod kahit. Naalala ti anak ta.
Dayta ket maibarbarangay gapu iti kinalawat. Kasanong ngamin ana iwaras ti damag may papan kada Kristi ken Edwin. Ket idile na minsan anakitam ti panagkuyog da. Iti chat, kan text. Anya? Ay unay kan. Ket kasano itan, papaayaban na kan ni Kapitan. Agpaisumat ang nakita. Day tati bagam iti sango ni Kapitan. Sigurado amultain da ka, numapanagnakan da asan apudno ti sasawam. Diyan nagdarom ti mabainan, tapod no ang nakita. Isupay ti madanyos tamang taktak iti oras. Apay ngamin aya nalaing kang agchismis. Anya nga ita, agsasango kayo ni di barangay hall. Kat sumango agpahisumat. Delikado ka. Kung nati asawa ni Edwin, alima nga aldawan apimanaw ni Edwin dito'y lugar tayaw. Kung nadala ang apimanaw nakitak nga ron. Apay nga ipapilit mo. Ni Edwin, imbaon ti kumpanya da iti Bisayas. Kasano nga iso tinakitam? Ay, sabali ka now. Kaliklikod na mat tinakitak akaangkas ni Kristi iti motor. Ay, ado ti mang panaknak ang nakakita asaan ani Edwin ti kaangkas ni Kristi iti motor. Sino ngay nga rod day? Day takot ay kunakan ka. Anya itati ibagam kan ni Kapitan no agsasango kayo iti barangay hall. Umay kumamot ni Matyo takadwaan nak. Awan pa'y matsuporta na kanya. Ay, masuron kan ka ni Matthew. Masapul ang madusa ka gapo iti kinalabid mo. Daytoy alalaki ti kadwak idi na minsan nga aldaw. Ni manong ko. Kaslamat nga min ani Edwin ti panagkita. Di mo pa ila napanagnakan? Ngam inwaras mo kit din, babaan iti cellphone mo? Kaliklikod namat nga men. Pagmultaon da ka, tapno saan kang agruam. No kumamaibalot ti chismosa, ay ipabalod kan. Ay sorry Kunak kami no ni Edwin tinakita kaangkas mo. Sakbay nga agiwaras ka, iti saan nga umno adamag, pankampay nga umuna. Sana na maulit. Talaga asaanin ang maulit. Tapagpirmaan ka. No ulitin pa'y, dakdakkel ti multam. Nakaul-ulimak matoy balayaw. Ayan ngay nga ta ni Matthew. Di nakpay kinadwa ni barangay hall. Sanak nga tangay ayatan. Imbaga na nga ibain na ka, tamang ibabain ka kanaw. Ang mga nupim manawan, nag-awid ijay lugar da. Apay ngay, ay ayatag ti asawak nanang, apay ngay pinanawan na. No ay ayatam akas iti kunam. Apay adi mo tong palan tikid daw na ngagbalbaliw ka. Di lakit nagpakadan. Ay, masigurado ka na umakan ka. Gaputa nagmade, ti ugaling. Anya ngay ti aramidag nanang. Ay, surutam, katagpakawan ka. Ikarem ngagbalbaliw kan. Apay apimanaw ka, di ka nagpakada kanyak. Di nakbatpatpat yan. Imbagak asar dengam tinagmadi nga ugalim. Ngam di ka mangitaltalag. Ikarik, agbaliw akon. Sana na maulit lakay. Agawintan. Ipanagnak mo pa iti panagbalbaliw mo. Sakbay asubyan ka. Kasano ang makitam ti panagbalbaliw kuno adayo ka mat. Adumat lang ti mangidanon kanya. Ibagada no nagbalbaliw ka wano saan. Agkarkariak saan ka di. Intan, agawintan. Nakaikadeng akon. Agsubli akto lang iti balay no talaga nagbalbaliw kan. Ngam no madamag ko asaan ka pala nagbalbaliw. Lipatin kan. Intakit din lakay, agawintan. Saan ko akabala na mapukaw ka? Labing itak. Ngam na uma akon iti ugalim. Ala, agawid kan. Sangputan kan to no agbalbaliw kan. Annadam ti panagsasaom tapno di ka mairubong. Amirisam anaimbag ti ingka isawang tama nga no dayta ti pakaisagmakam. Papagayam,
Ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Ribotazo. Sound effects Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 19, Kapitulo 17. No ikam tinapanglaw, kasla ni Yahweh tinangtedam, kat subadan na kanto ti Apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Hay, una yan. Itapay anat traffic da tao. No kaano nga agap apura? Relax ka kadilang, bakit? Ay nakasano ang makarelax na kat pumanawan di singira. Katsak ngay, maladaw ako ni di opisina. Ay nagwisit kip din ti kastoy. Ay, mabit lang, bakit Ni, apay abo mabaka. Sa dino ti papanam. Aguray ka lang dita, ha? Ay una yan. Ni, napan na imbalasiw jay bakit ijay kalsada. Unay kat day ti alalaking aya. Takayat nan samot agbalin abanwar. Kasimot na dya, bakit? Marigata na magna. Nagado a pulis kan traffic enforcers amang ibalasiw kan kuana. Si kamanan tinapan naging lalaing anang ibalasiw. Sana pa naging lalaing na dya, bakit? Tinulungak lang dya, bakit? Agab-aban kan dagiti daddo maalugan. Paandaremetan to'y lugan ta. Mare Arlene. Ne, si kamat gayam day ta mga ayab kanyak at umartaray. Ay napasensya kan tanaladawak. Na traffic ak ngamin. Inururay ka kit nagbayag ka. At to'y bayad ko. Agyaman nak Mare Arlene. Sige, panawan ka, dapay papanak ita. Agyaman nak Mare. Ilistak day to imbayad mo kanya. Ay katwanan Laglagi pa nga interest pa ilaang day to baybayadam. Wan, mare, amok day ta. Sir Mariao, o may kulinisan da ito'y opisina. Wen man nga rod, tatapilo. Agyaman akin ka, Ay, si kaman laeng ti kaanusan dito'y opisina. Amin nakakaduam abos dito ikat puro danaungait. Apay ko mga ungtan ka. Ket nakasingsingpet ka a janitor mi. Ay, kasta kumaami nakapanunutan da, sir. Ngam ni manager, mangibagbagaak iti kwarta ken kuana tapagbayad di anak ko nga agad adal pailaeng. Ngam di nakinikan. Kasta ka di? Ado ka nun tilon ko dito yung opisina. Mano ayate ka sa pulam, tatapilo? Uray 5,000 ko ma, sir. O sige. Siya akong timang pabulot kan ka. Ha? Ay na, agyaman ak, sir. Bayadak tumit langin tun umay abulan. Uray ada interes na. Si kakit dimat. Apay nga interesan tangay. Sige. Alam da ito'y 5,000. Imbagla pag tuition ti anak mo. Ay na, agyaman ak, sir. Banya bakit? Nakasingir ka matlaeng. Wala, siyak pa iti ko nam. Asaan ang makasinger kadagiti pa utang ko. Saan ka kumamat nga agpa-interes iti dakkel kadagiti pa utang mo? Agtal na ka man dita. Apay ko maapakibiyangam ti negosyo. Diskartek da ito'y pa nagpapautang ko. Ibagbagak lang, met. Taka si dagiti papautangam. Ay, awan bibiyang ko kadakwada. Tinaskan kanya.
bayadan da dagiti utang da, nalpas. Kasamot at ipada matao. Maturog ak man laangan. Makilugan ak tumanen kan kainton bikatan, ta isupay di matipid ko iti plete. Arlene, apay akanayon sa matiti lugar tayo di babae anak akutse. Dyan na siksi, nakabistida ka na yon. Bak nang matikonak, ngam kanayon sa mat di tabalayaw. Ay, kano agpapautang day dyan, nana. Isuday dya ibagbagam apagot utangam. Wan na, nagipitak ngamin iti pagpuunak iti grocery store ko iti palengke. So ngay mutang akan kwa na. Mayat ka di matlaang apagutangan day jay. Saan na? No kayat mo ti umutang, saan ka nga umututang kan kwa na? Nagdakkel ti interes na. Kasta ka day. Amom ka di ajay laang interes ti baybayadak kan kwa na ita? Wana na. Sapay no maminsan lang asan ka makabayad. Ay na, nagadun ti sa una. But ngan na ka, nga idarum na ka. Ada ka no kabagyan na a judge. Kabagyan na ni Apo Mayor. Ay, kunak ba no nasaya at dahi a babae? Saan mo't gayam? Into no makabayad ak. Jakton umut-utang kan kwa na. Sa anak ton nga umutang pa'y. Imbagam kanyak day ta. Wen, ibaga ko na tapno saan ka matamay sagmak. Isardeng mo dita fast food ta mabisina. Ingka gumatang iti makan. Siyak ti gumatang? Apay, di mo kunaan ngawan kwartam. Kuang amin. Mabalin ka di asikapay lang ti gumatang ita. Anya? Awan kwartam? Awan nga rod. Impautang ko kini tatapilo. Sino day di at tatapilo? Mano ti interest ti impautang mo? Janitor mi ni tatapilo. Apay nga interesak pay lang. Kasi lang nga ruden. Apay, anya ka? Bak nang kalaunay, tadi mo interesan dagiti ipapautang mo. Bumabakan. Sikanti kumatang iti kananta. Imbagkan ka, tado ti kwartam. Wala, gaputa amok ti dumiskarte. Saan akaskan ka, adi mo us-usaran ti panunot mo. Mabsog na kaaya day taki naman ang nga asim. Mare Arlene! Mare! Dinak ilang mangan, no di mo kaya't nga ipapulis ka. Mari Amelia. Itayak pa'y ngagtok-tok-tok dito'y balayo. Anya ti kayat mo? Idarum ka, ha? Ay, kuha ngamin, Mare. Saan ka mat ngaminan nagpakpakita iti namin san alawas? Nga imayak nagsingirkan ka? Ita, ilang mga nakmanan? Agbayad kan? Mabalin ka diya sa anak pa'y laang agbayad ita, Mare. Anya saan? Saan ang mabalindag ita nga style mo anak utang? Agsaksakit nga min jaborida ko, Mare. Iso aban bantayak dito'y balay. Diyak makapanaw tabasit pa'y. Ayawan bibiyang ko? Unay kayon? Saan kayo maibusan iti pambar? Ipudno ti ibagbaghak, Mare. Ada kwartak dito'y. Nga pagpadoktor ko kan na. Kan paggatang ko iti agas na. Agbayad kan no di mo kaya't nga idarum ka. Pagbaludan ti pagtinagam adi na oras. Kasyanak ka di aya, Mare. Awan ti asi-asi kanya taamukon ti style yo. Nagado nga iras-rason nyo, tapno saan kayo makabayad. Ala, agbayad kan, sakbay amapan kaireklamo di ta barangay hulyo. Puunay matday ta babae, kunamlan asino nga agsasaaw. Wan nga rod, nana. Ay, nakita mat nga oray naklain todo dito isang wanan ti balay mi. Ay, di na laambon ti agpasensya. Awan na talaga ti asi iti puso na, nana. Imbagam mo't masakit ti buridok mo. Ay ngam siningir na kalata. Ay, agbababawi ak ngay mutang kan kwa na. Saan na bali, Arlene? Taada ka asi ti Diyos. Saan na abaybayan dagiti kaskada tayo nga awanan.
morning, sir. Kastamat kan ka, Tatapilo. Ay, bayad ako dyan binulot ko ken ka, sir. Thank you, ah. Sige laeng, awanan nyaman na. Dakkel atulong da ito'y, sir. Napag-enroll ko manin dyan, anak ko. Nasayat no kasta. Dito'y opisina. Awan ti sabali nga asitgak no saan laeng nga sika. Nalaka ka nga mi nakasarsarita, sir. Oh, apay adi ka pa ilan nakarubuat, bakit? Sana karumor itang aldang. Awan ka di singiram ita. Nakabayad da aminan. Pati ka di interes, ket nabayadan dan. Wen, iso nga awanan ti singira. Nakakaskas daw man. Nagadumat idi dagiti pinapautangam. Kasanumat ngamin. Nagadun dagiti timulad nga agpapautang. Isudan ati pagutangan da, tabasbas si tinteres da. Ay katuray sakmat Nubas si ti interes, di jaya kon nga umutang. Amang ano na singsingpet kanan anos pa'y jag singir. Agtal na ka man dita. Nasayat matkit di, tapno agtalinad kan dito'y balay. Maasikaso mo dagiti ubing. Ala, rumarang arudan, tayo na kon iti trabaho. Nay, dito'y kayo matgayam turo-turo, dito'y palingki amang mangan, sir. Katuen, Kunak no ijay restaurant na pangpanganan dagiti big boss si pangpanganam. sana kakas kadakwada, Tatapilo. Ay, una yan. Kaasimot jay lakay jay igi daw. Ay, wano? Nakaidda ni Jay. Nabayagan di tao nga agpalpalamaday ta alakay, sir. No adamaasyan, ikanda iti kanan na. Hanggang kaduan na, lablab sandalatan. Tawan mo siguro maited da. Mabit lang nga, Tatapilo. Nay, apay, sa dino ti papanam, sir. Mang paisuputak iti makan, taited ko iti day alakay. Ay, amangan met no agruam, sir. Saan? Nasayat laon iti tumulong kadag iti kasken kuan amarigrigan. Ay na, urayak lang na pasagidan iti dayta nga imbagam, sir. Sige, sikapay laang timangted iti kanin na. Tasak tumet inton sumarunaw. Lakay, sikaman pa ilang ang tagluto. Agkakapsutak mo tan. Ne, apay nga Anya ti mapaspasamakan ka? Yak man mo. Nagsakit nga minto likod ko. Idi pa'y lang ag-agalak da ito eh. Ngamjak lang kaskaso. Nabayag mo't gaya man dayta. Apay nga itamlaan nga ibaga. Inga kat agluton, tamabisinan dagiti anak ka. O sige, sanak pa'y lang agtrabaho inton bigat. Takadwaan ka nga agpa-check up iti doktor. Anya, Doktor Adagos. Ay nalakay, maikat umalada ito eh. Di ka kadimadanagan. Awan ni Sir Maria, akalang lang ko itaamangan na. Apay nga taan nag-absent iti trabaho na. Adamanin jay lakay nga agpalpalamay jay igid. Nabannog siguro nga agkangkanta. Ay, matumban tumanayin ka po iti bisin na. Tuladak man ni Sir Mario. Ikakbamet iti danunggan kanan na. Takaasimay. Kunak tumat ngamin kan ka. Asantan nga may dito ospital. Anya nga ita. Naamuantan ti sakit ko. Sana kon nga bayan. Amelia, di ka man nagsawi ti kasta. Apayasan, di mo ka din nangagtimbaga ti doktor. Kanser ti sakit ko. Kanser! Nalawag man ti imbagana. Maagasan ka pa Stage 1 pa lang ti cancer mo. Nagbabasit pa'y dagiti anak ko ang mapanawan. Diyak pa'y kaya ti matay lakay. Nakiitakmat iti ospital ni Amelia kundi asawa na. Nabigbig mo ti asawa na? Dinamag kaw, tay sumot ti kadwa na. Tapay nga daday di ospital nana. Adda kanumot cancer ni Amelia. Anya?
Iso nga idinakitak, ay, agsangsangit ni Amelia. Ay, unay mo't daytan. Maasyanak nga rod, iso nga inasitgak. Iso akin asaritak Uray inapanak idi. Masyanak latamot kun kuana. Ay, oray siyak. Nakariknaak iti asikan ko na. No, dalaan ko mamay tulong tayo kan kuana. Ay, pagkaykaysaan tayo nga ikarikararagan. Dakkel abanag dayta para kan ko na. Sir Mariaw, nadamag ko tinapasama kini Mrs. Mau. Wen nga rod, tata. Ang mayaten, imaganrod, tanasapsapa na amuan miti sakit na. Dakkel ti kasi ti Diyos kadagiti kasken ka anaanaw sa pinarswana, sir. Ha? Siguro. Kaslamit lang idi pinautangan dak, idi panawan nakasapulak. Kasla ti Diyos meten ti pinautangam. Ket ita, apitem ti bayad na ken ka, karaman en interes na. Makapakatawa ka man, Tata Pilo. Pudno day ta, Sir Mariaw. Pinarswada tayo ti Diyos, tapno agaramid iti nasayaat. Wanya bakit? Kumusta kan? Mayatan na kay, pumigpig sa akon. Nasayaat nga rod no kasta. Iso ang mabalin mo ti sumrak iti trabaho. Siya kun ti makaamo kadagiti ubing. Sige nga rod, bakit? Naskan nga agi saganak iti naimas a merienda. O may nakanubisitaan ni kumarik nga aralin ka. Ha? Saan ka di nga iso dayta di pinapautangam idi? Wan, iso. Malagip mo pa'y laang mat. Ketuen. Iso di inung tam idi sana nakabayad kan ka. Ay nalakay, di mo kuman ipalagip pa'y dayta kanyak. Sa bali akitan, sa anak kon akas iti sigod. Nasayaat nga rod no kasta. O, ramanan nyo daytiin sa ganak a merienda. Ay, umay da kalaang bisitaan no kumusta kan. Nagsagana ka matan iti nagado. Siyempre wagas kumatan daytoy tapno agyaman iti oras nga impayo para kanya. Ay, awan anyaman na, Amelia. Saan may apakataktakan ti panang bisita miken ka. Naimbaga ko na. Cancer-free ak kanon ko na ti doktor. Ay, nagsayaan no kasta. Ay, Mare Arlene, pasensya kan naungatakan kay di. Naamiris ko asaan gayam anasaya at akaungot mo ti padam a tao. Nga adamot bukod na apakasiknan iti biyag. Ay, da kayo at talaga adwa. O sige nana, Mare, agmerienda tayo kit din. Agbalin ka anasaya at iti padam a tao, tapno supapakan na kati Diyos iti bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonna Ribotaso. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Exodo Kapitulo 20, versikulo 12. Dayawem da amam kan inam, tapno na pa o ti panagbiag mo iti daga nga inted ko kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Sa di numanan ay ati papanamdo na anak ko. Rumabien ngam rumwar ka pailaang. Adda nga rod papanak nanang. Kan mabalin ka di. Di dakon biyangan iti anyaman na kayat ko nga aramidan. Nataeng nga nakon. Iso abaybay andak kuman. Ngam,
Apay nga na masapul arabi iti irurwar mo anak ko. Naglawaan mo't iti aldaw, gaputawang matrabahom ita. Husto, Ngano, apay- nanang! Didaktaktakan iti pagnak. Kan ulitak manan nga ibaga, sa anak kon nga ubi nga basit, tapno idiktaryo pay laang dagiti masapul nga aramidak. Nawatan nyo? Di mo man kumantagidaksan ti ibagbagak do na anak ko. Madandanagan lang amin para ken ka anak. Adula amin nga muyo. Panawan kayo man laangan. Istorbo kayo iti pagnami kadagiti gagayam ko. Oh, ato iti sabaw, Manang Donna. Umigop ka, tapno mabangaran ka. Agyaman nak Alex. Nagsakit at talaga ti ulok. Kasanumat ngamin, nasobraan ba't ngamin ang tinagbartak iti rabi Impaturay yo manan, adi yun amo ti lubong yo. Naimbaglakit din tanasing pet ti driver ti taxi anang ipaluganan dakan ka. Kat intulod na ka dito'y balay. No sabali lang ata dayjay. Ang mga no pinagaramidan na ka niti may kaniwas. Di ka man agpakalaing manan, Alex. Ah. Saan aga puta si katakay kayat ni nanang kat abuso mo na? Laglagi pam. Nangat nga to ti posisyon ko di pagtrab-trabahwak ngam iti si ka. May promautak to manan. Gapo iti kinalaing kong agtrabaho iti opisina. Si ka ngay, agpatingga ka lata nakasta. Agramot kan di ta pagadalan apang isursurwam, gapo taawan mo't arapaap mo iti biyag. Manang, ado ti arapaap ko iti biyag. Ken arapaap ko para kininanang. Sayang laeng. Gaputa saan amakita day di tatang. Gaputa pimusay maten. Ay na, agpatingga ka laangan iti arapaap, Alex. Gapo taawan mo't gungunay mo, tapno tunuyom dagita nga arapaap mo. Sana pud no day ta, Manang Donna. Namnamaak nga addan tumatla ang gasat nga itad ti apo kanyak. Kat magunod ko dagiti arapaap ko. Nagado ita, tinaapit tayo anak natang tatang. Sapay ko mata makatsamba tayo tumanan inton sumaruno. Tapno adda mainayon iti ornong tayo apagadal kunto. Wen nga rod anak kao, ay pasensya ka na. Nabayag ka nagsardeng ka iti panagadal mo. Gapo iti kinarigat ti panagbiag tayaw. Maawatak, tatang. Tinapatag, makapagtuloy ak matlaang agadal. Sana bale, may salaangan atawan, agturpusak ton iti korsok. Baring adan tumot gasat ko, tapno mayaon kayo iti nalabas a kinarigat ti panagbiag. Agyaman ta kasta ti kapanunuta manak kao. Kat di ka madanagan. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo. Gaputadan umdas nga ornong tayo para iti dayta. At ti Diyos, Maria ading kao. Agpalami ista, kabayatan ti panagis istoryata dito'y paraangan ti balay may. Agyaman manang. Ay, makapabang arti uminom iti nalami isit gaputa nagdaga ang tipanawan. Hangam, aguray ka. Apay anagunag tisun na ay mau. Adda ka di parikot ading kao. Awan matkit di manang. Kailiw ka laang. Kan kailiw ko matan dagiti daduma kakabsat ta. Kaya't kun ida makita, ngam adayuda mat. Day tanga ta talaga tipud no arason ading kao. Wano, tila tasigod aparikot mo ti pagkaskastaan. Manang, nagsakit ngamin tinakam ko. Di nakpay amo nga irespeto ni Dona nga anak ko. Diyak amo, no niya launay tinagkurangakan ko na. Tapay nagbaliнаkas jay. Sigudon anatangkan ti ulo ti anak mo. Iso asaan ako namasdaaw no apayakas jay ti ugali na. Ang sapay lako matag baliw tumulaang. Sapay la ko mangarod. Takas ta ti mapasamak manang. Masaksakit anak. Lukas jay amariknak adinak man la kabilangan ti mismo nga anak ko. Mala, di ka madanagan. Tulungan ka mangidawdawat iti apo iti daytading ko. Di mo latasardayan ti mangbagbagakan ko na. Bareng makaamiris tumutlaang.
Nagmayaton ti kastoy. Nangaton ti posisyon ko iti opisina mi. Gaputan na promote manan. Talaga ngamin ang naglainga. Neng, masabat ka maggayam dito'y dalan, anak ko. Madlawan na karagragsak ka. Ay na, talaga naragsakak, nanang. Mabalin ama-amuan, no anya ti pakaragsakam launay, dona anak. Anya? Ay, awanan bibiyang nyo. Sige, tita kayo man lang. Una yan ti anak ko. Imbis atulungan nak amangawit ka dagiti imit ko a grocery. Ngam pinanawan nakit din. Nagalasa talaga ti ugali da ijay nga anak ko. Dona, anak ko, ilutam man to'y takyag ko. Ha? Nagsakit ngamin, anak bagkat ka dagiti pinalingki kitay. Apay asyak ti baunan nyo ang mangilot iti takyag yo? Saan ang maibagay kanyak ti agilot? Gapota may sa akon ang manager. Anya? Wala nang. Pudno tinangagyo. May sa akon ang manager iti bangko a pagpapaayak. Iso adidak man pagil ilutan na kasta. Ha? Unay kan manang. Tanangam kumamot ti panagsasaom kininanang Arig na saan kamatan ang nakabaddak iti daga. Gapo iti dayta ajar mo. Laglagi pam kuma. Inatalata ni nanang. Kat awan ta iti saad ta ita. No saan aga po iti panangisakad na kadata. Kat saan kumot ang nalipatan Ngam ibagbagak laang tipod no? Di ka kayo man lang. Talaga sa anak nga amo ngay respeto ti kapsat mo, Alex. Kasla sa anak nga ina, iti kasjay apa nagsasauna. Jakmat lang maawatan no, apay akas dahi ti ugali ni manang dona, nanang. Muto'y tatakayag yo. Siya akong ti mangilot. Agyaman Alex, anak ko. Intun maminsan ngamin, ag-tricycle kayo latan. Uno saan? Yuray yulat ta kanyak, tasak ti mapan makitsinda. Wan, anak. Katagyaman akan ka. Nasaya at mat, tanaran na akti kaadam dito'y balayo, doon kaanakan. Apay ka di, auntie. Ada ka di napatag na ibagayo kanya. Talaga nga ada. Kat sa apay kuma, tadanggan na. Anya ka di, dayta. Bumulod kayo ka di manan iti kwarta? Saan doon na? Kaputa saan ko pa'y matlaang akasapulan. May papanday to'y iti madiapan na kilangan mo itinam. Ha? Kaya't ko nga ibagakan ka, amasaksakitan ni nanang mo, gapo iti mading ay pagpakitam kan kwa na. Di mo pa'y matam mo arespetuan. Auntie, Pangaasim do na kaanakan. Ipariknam kumamat iti inam ti panangipatag kan panang respeto. Amangan no agbabawi ka, no di ka pa'y lagbalaw. auntie, awan ti madingar aramidak. Dayta ko matilaglagi pa nyo. Overacting lang amin ni nanang. Iso akas diyan naglaka masaksakitan. Anya, saan akas niya iti kabsat ko? Kasjay, auntie. Oray panagnakakpay itakada kayo. Talaga natangken ti ulom doon. Natangsit ka. Sapay lako mga rood, taagpaot ti biyag mo. Gapo iti di mo panang respeto iti inam. Anya? Ay na, auntie. Kalukwan, dagita nga ibagbagayo. Apay kumaasaan nga agpaot ti biyag ko. Nagsalun ata ka tao. Pagkat katawaan daklaang, gapo ka dagita nga ibagbagayo. Agbasa ka ngamin iti Biblia balasang ko. Kat masarakam ijay iti bagbagak. Pangaasim ta respetuam ti inam. Gapo taawan met apulos ti nagkurangan na kan ka. Ay ni, si kamot gaya manang dona. Naimbag nga oras mo. Adda ka diti amam, Althea. Adda na patag na ibagakkan kwa na. Adda manang. Sumrag ka pa'y Iti unang ti pagsaritaan nyo kan ni tata. Saanan? Kayat ko laang ti makilinawag iti amam. Ha? Asino ti sa nga ile, anak kaw? Ape, di mo pastrakay. Saanan? Lakay dyan. Kayat ko laang ti makilinawag kan ka. Pangasim kumamot manang dona. Irespetum ti ama. Di ka man makibyan? Saan
Aga po ta si kati agraraman anobya ti kabsat ko kat natangsit kan. Anya? Ala, panawan na kami pailaang dito'y anak ko. Pagsaritaan mi kinimanang mo adona, nuan yaman ti gagara na kanya. Ita, anya kaday ti pagpupungto tamakasta. Tauray kala imay dito'y balay, kasla kumilaw dagita matam. Anya ti nakabasulakken ka? Kasano? Kat man nakibiyang kamot alakay. Anya, kasano ana ibagam ti kasta? Di ka naging didiam mo. Si Kati nagipulong ka ni Auntie Marla iti saan mo't apudpud no. Uray saan nga imbaga ni Auntie amok as si Kati nagipulong. Imbagak lang mat kini antim tipud no. Nakakaasi ti inam, gapu iti kanayon mo apanang pagpabain kan kuana. Pasaray makitak at tumartara igid dagiti luana. Masyanak unay kan kuana. Man nakibiyang kayo ket dia talaga. Padamlaang ti anak mo nga awan nagadalan na. Kasano nga min? Awan mo't kwartayo apagadal na. Saan ka akayat atutupan? Do na balasang ko. Ngam daytoy laeng ti maibagaken ka. Kat sapay lako matadumngeg ka. Uray saan kami ang nakaadal, ngam amumi tinasayaat nga aramid. Ken amumi nga ikonsideratirik na ti sabali. Saan nakasken ka? Bagim lang ti ammom. Natangig ken managimbubukod ka. Anya? Dagiti awanan pain. Pinabainan nakit din day dyan kay Jack. Jack mapalabas day to. Ibagak tinaramid da nga agama ka ni Alex. Tapno madadaol da iti imatang ti kabs. Ha? Ada na partak alugan asumungad. Maduman! Ay na, Alex, anak ko. Nakakasi tilaga ti kapsat mo. Nakaruti pan nakadangran na. Gapoy ti pan nakadungpar na itilugan. Huwag nga rin, nanang. Ngam sapay la ko ma. Tamalasatan ni manang daytoy anapagtingnan. Saan na bale? Saan mo't nga intarayan tinakadungpar ken kuana? Kalaat ka nung amin ang bimalasiw iti kalsada ti kapsat ko. Sapay la ko takas tagagpay so anak ko. Uray kas jaya nagalas dagiti impagpakita na kanyak nga inayo. Ipatpatag kulat na ni Dona kabsat mo. Amok day tananang. Isungag kararag tayo para iti kapsat ko. Awan imposible kini Apo Diyos, nanang. Nakakaasiti lang ni Manang Dona, Alex. Diyak laing pagarup. Na-aksidente gayam iti panaggapo na ijibalay. Wen nga rod, Althea. Pasensyaan nyo lakuman ni manang ko. Gapo iti inaramid na kinitata dyan. Saan mo't anagimula iti sakit tinakam, ti amak? Iso nga amok ang mapakawan na ti kabsat mo. Ngam saan kumapayla ang aday taaba ng ti pagsaritaan ta, Alex. Tinaskan ita. Agtitinulong tayo amang idaw-dawat iti pa nakaispal ni Manang Dona. Agyaman na, Althea. Umay ka. Mapantay iti chapel da ito yung ospital. Kumustan ti kasasaad ni Dona Maria ading ko? Obserbaran pala ang dagiti Doktor Manang. Masapul ka no ama kapuot. Tano saan? Amagan no agbalin ako mati kasasaad ita ti anak ko. Mala, agtitinulong tayo amang idaw-dawat iti apo. Iti pan nakaispal ni Dona. Barang makaamiris, kapo iti kastoy ang napagtag na. Kat agbaliw tumatang. Wen manang, katsapay la kuma. Tamakalasat pa iti anak ko, iti da ito yapan naka-aksidente na. Taure kas jay amadi, ti pakpakita kanyak ti anak ko. Ipatpatag kulat ti ka anak manang. Welcome home, Manang Dona. Kamaudyanan na. Nakaawid ka matlangan dito'y balay. Kalpasan ti sumagmamano abulan, apa nagtalinaid mo di ospital. Wan, ading ko. Naragsak kami amin. Gaputan nagimbag ka matlangan. Agyaman na kada kayo. Nangruna kada kayo, nanang. Oray maditi ugalik. Di dakla tabi na ibayan.
Imparik na yun at ti pamatag yung kanyak. Gapot tapod no anapatag ka kada kami, anak ko. Pakawanan na, nanang. Maditi ugali nga impakita ka na kayo. Ngam ga po itikas niya na pasamak. Naamiris ko amin ang nagbidotak. Diyak kayo timatay adagos asana nagbalbaliw. Katagyaman na kiti Diyos. Gaputay ni ka nagpay iti gundaway ko amang sulnit. Kadag iti amin na nagkurangan ka nagbidotak ka na kayo. Kastamatan kadag iti sa bali at tao. Maragsakan ak, gapo ka dagita amang manggagkukan ka, anak ko. Sigurado. Agbalin tayo na naragsak. Gapo iti panagbalbaliw mon, manang. Di tay urayan adakes ti mapagteng tayo sakbay nga agbalbaliw tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.